Так, мал базарға келдік туғандар. Бұқалардың, малдардың, құнажын, тұрпықтардың бағаларын білесіз туғандар. Бүгін 7 июнь 2025 жыл шына Жалауаттағы мал базарға келдік. Қазір бір сірә мына чоң бұқалардың бағасын бір сірә білесіз. Сіздер болса видеоның башында видеоға лайктан балчайта басып, комментарий жазып туғандар. Каналға атталып болса, каналға атталып, подписаться болып бересіздер туғандар. Biz болса видеоны баштадық. Пұлы қанша екен пұлы? Бұқан қанша тұтасы екен? 130. 1,5 жаш. 1,5 жаш. 130 дейді. Мұның қанша тұтасы екен? 130. 130. Бұлың қанша тұтасы екен? 120. 1,5 жаш. Бұлы қанша екен? 110. Жашычы? 1,5 жаш? 1,5 жаштан өтіп, 110 мың дейді. Кісекей мияқтан сұрай өресі. Қанша тұтасыңар бұқаны? 100 мың? 100 мың дейді. Бұны бұқалар чымау. Пұлы қанша деген кәлі? 130. 130 мың. 130. Сіздіке чәгі? 120. 1,5 жаш шықшайта? Жаш. 2 жаш бә? 2 жашқа жақындаған бұқалар кімді? Асыген бияқтан сұрай өресі бұқаларды. Мына ерде тізілген бұқалар бар екен. Қаншадан тұтасыздар бұқаларды? 115-тен? 115 мыңден. Қаншадан тұтасыз бұқаларды екен? 120? 120-дан. 1,5 жаш бұқалар оқшайды? 2 жаш? 2 жаш дейді. Бұқа қанша екен? 140. Сәке. Бұқа қанша екен? 110? 110 мыңден. 110 мыңден. Бұқа қанша екен әке? 130. 130 дейді. Нәділ бағышып тұр бірақ. Өтіп өтейін, Бақай села. Өтіп өтейін. Мойын бар екен. Кеттік. Қалар қаншадан кен, сізден бе? 10,000 sattım ben. Ya. 10,000 sattım ben. 10,000. Kaçadan sattınız? 139'dan satıldı. 10 taş yedi. Evet. İlk nefes içine girdik. Nefesin içinde kalardı sıraylıç. Yok bu yakta gön iyisi yok da. Şimdi bayla koyatın antından karaç. Aman sevmezseniz bağıdan çıkan bu kalar. İyisi yok da sırayın desen. Ya buqalar kimden ekan akalar? Qanchadan tutasizlar? 250. 250'den nelar bu? Nelar? 4'ü 250'den deydi. 1 milyon ekan da. 250 mingden deydi. Buqani shuncha bag'ish kerak da bunga. Ko'rdingizlar? Yerda da buqalar turadi. Yesi bor yo'q bu. Bu buqa sizden mi? Sizlerden mi? Kimden gel? Yerleri yok bu. Yani yaktan sürelç. Ne buqalar? Sürayın desem yerleri yok da. Birer mi? Ne buqa kimden gel bilmezler. Nasıl yani? No.
Qancha deyapti bir basi? Satıldı. 220. Şuna 220 oldu. Qaysilar? 220 ga satılıp tur şu. Şu 220 ga satılıp tur. Yüzü yok. Angus dep qo'y, shunday parada o'xshaydi. Nalar bu? No'ko 180 dan ketibdi. Nalar. 2 3 180 mingdan ketdi deydi qo'na akasi. Nalar. No sodolo da o'xshaydi. Nalar cho'ng buqa bo'ldi. 12,5 ming olib turib shuni. Cheylik etib. Жаңы tug'ilgan turpoqni 12,5 mingga oldim deydi. O, shu soda bo'ladi. 250 berdi. 260 qan berbeyin dedi. Qancha oldi endi? 5 ming. O, shu chekedagi buqani 250 ga bermaydi. 250 berdi Allah turgan. Soda turgan 270 ga ham berbeyin dedi. Şöyle soda olur. Bunlar olsa ne çekedeki ko 180'den getiptir. Nöko. Soda olur da o nakam kazıken. Kep kaçan. No kep kaçan akaz algan adam 250 verdi. Soda kızı olur. Yaş buqalar turalchi. Qancha totasan buqani? 85 dan o'tadi. 85 dan? 85 ming. Siz qancha totasiz? 105. 105 bir yaş. Bir yaş. Baqaysizlar. O'tib ketay. Aba. Chekeden so'rayverasiz. Qancha totasizlar buqani aka? Qancha totasizlar? Satıldı. Qanchaga? 73. 73 ga satılıp tur. Şu 73 ga satıldı. Ketdi. Naka? 1,5 yaş buqalar. Az uçlarning bahasini bilasiz. Qanchadan tutasizlar buqalarda akalar? 5-6. Buqalar qanchadan ekan sizdan mi? 120 dan. 120 dan dedi. Tizilgan buqalar. Qancha tutasizlar buqani aka? 95. 95 ming dedi. Bir yashar buqani. Mana soda bo'ldi. Qanchaga ketdi aka? 94 ga ketdi menga. 94 ga ketdi shu. Baraka üzüldü. Bu satıldı aka? Satıldı mı? Qanchaga? 92,5. 92,5 ga satıldı. Buqalarni qancha tutasizlar aka? 100 deyapti. Kami bor deydi. 100 deydi. Pul qancha kam onun? 95 dan olib tur. Sekin so'raymiz. Mana buqalar.